Alright guys, I Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ini kita nak review sebuah Ducati Street Fighter 848 yang full jajan carbon parts punya. Siap dengan exhaust Akrapovic titanium dengan full jajan, full accessory dengan barang carbon pun penuh. Alright, tahun 2012, register pun 2012. Kita nak offer dengan harga jualan 28,500 siap potong nama cash below market price. Okay, sekarang Street Fighter hanya 28,500 dengan penuh jajan kita bagi. Jajan saja pun anggaran dekat 10,000 dah ataupun lebih pada 10,000. Alright. So kalau buat loan kredit minimum deposit 100, bulanan 500 lebih 6 tahun. Kalau ada credit card limit kalau cukup boleh bayar guna credit card, lepas tu buat installment dengan bank zero interest selama 5 tahun. Boleh PM kita untuk dia punya TNC. Dengan motor sekarang ni kita ada percuma warranty setahun bagi korang TNC. Right, nak trade in motor kan, nak jual motor, tak ada masalah. Roger kita, pahantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Alright, jom kita tengok apa yang datang dengan motor ni. First, Rizoma punya side mirror dah ada. Lightech punya river guard. Brembo punya master pump. Crush pump Brembo. Alright, Rizoma punya botol brake dengan botol Mia brake dengan Mia crush Mia. For taper, gold color punya handlebar. Okay, number frame pun cantik. RU 499. Rizoma punya side mirror. Okay, lampu standard lah. Warna merah, signature color untuk Ducati. Adjustable punya USD fork kiri kanan. Brembo caliper kiri kanan. Dengan sporim dia ada taruh resign Ducati Performer punya stiker. Tayar depan Bridgestone Battleax S22. Masih ada around 80%. 120/70/17 punya tayar. Ducati Performer punya radiator guard atas bawah. Tepi ni carbon. Okay, inner atas carbon. Alright. Tempat tepi. Tank cap carbon. Inner carbon resign. Evotech punya slider. Ini power charge punya. Boleh charge dia punya bateri lah. Lepas tu engine cover carbon. Alright. Exhaust cover carbon. Akrapovic punya dua exhaust titanium punya. Ini exhaust pun dah cukup mahal lah. Exhaust dua. Akrapovic original titanium Akrapovic Lepas tu ada exhaust punya guard pun ada. Alright, single arm. Tayar belakang Bridgestone Battleax S22 masih ada around 70-80%. 180/55/17. Harga carbon. Cover arm carbon. CNC. Evotech punya arm slider. Ini Crush pump racing, carbon punya, ini pun carbon punya cover, CNC punya cover, cap, magnet. Okay, Evotech punya slider, frame warna merah lah. Kita start bagi orang dengar, adjust dia punya sound macam mana. Alright, owner sebelum ni memang parking saja, selalu outstation. Motor memang tak pakai, ada 6 biji motor. So ini dia jual motor ni lah. Alright, memang berbaloi harga Street Fighter dulu mahal. Tapi kini dengan dia datang dengan full barang jajan carbon, Brembo, Akrapovic punya exhaust pun baru harga 28,500 kita nak offer. Ada free setahun warranty bagi korang. Buat loan, deposit kosong, bulanan 500 lebih 6 tahun. Kalau ada credit card, limit cukup, boleh bayar guna credit card. Lepas tu kita installment dengan bank up to 5 tahun, zero interest. Trade in ke, pahantaran ke seluruh Malaysia, tak ada masalah. PM kita. Alright, see you next video. Bye bye.